Варман чуна да үде дисциплеттезе ағалден каламан. Тәрлі евышпа, сымала зуғырба, күмба шырлаба пуян вол. Шүргүнне жетсенех варман ырлығы бе ұзуғырма бұшлатшын. Анжақ күнда да хойын ерги бұр. Күнба теплендех гаран компания балаштарад. Сакунба келі жүлін шинзем тюлевзірех вармана керзе хызіне валли ширла, мойыр, күмба, пухма болдарашы. Анжақты шак пухны шимеже судсасын, ку предприниматель эже шутланать. Абла булзан кунда хыйн ерги бур. Шак бизнесбай шлестезень варман лаптыкне тарайльне перги келі жу жирмала. Шулзырень варман декларацине памала, шаван бегех варманба узы курныне проект тумала. Кирлі хуцене хадылезен жеш гражданин уйырза баны лаптықра комба бежірмели, тибетмели, еввоғытлық уры хуралды вырнаштарма бұлдарайд. Кунда шакнада манмаламар, келе жүдуны бұлзан да уйырза баны лаптықра херлігенегене гертне комбаба үзен дыран шидензен вазине татма юрамаст.